Antwana yami friend yasenkasile Antwana yami khona tukhona emakasana friend yasenkasi mashona phakathi sebenzile amajensi banibekazi friend yasenkasi mashona phakathi sebenzile amajensi banibekazi Yizo bafethu sibosi bona matshana diyo kule matshana po Mr CEO yase studio bafethu sibuyile ngeshow yethu Culture Corner ilapha kuntwana yami ka CTV. Don't forget to like and subscribe. So namhlanje sise extension 19 futhi namhlanje sibuyile kuMaskandi namhlanje kudela and Friends musical experience ku event la baphethe uMaskandi baphethe zonke izinto so bathe asifike nathi intwana yami ka CTV Culture Corner sizobaveza bafethu sizoveza ukuthi kwenzakalani so there will be ama interviews Lokito Svenzi Entertainment and bafethu ngisasho futhi don't forget to like and subscribe to the page. It's intwana yami ka CTV bafethu fortunately ngokumnandi YouTube ithi kusasa sizobe sina 1 year so namhlanje episode special kakhulu so athi sibangene sibheke ukuthi kwenzakalani sothola ama interviews uyazi mos intwana yami ka CTV sisonke bafethu Litara yami ka CTV. Please don't forget to like, subscribe and share. friend yasenkasi mashona phakathi sebenzile amajensi banibekazi friend yasenkasi mashona phakathi sebenzile amajensi banibekazi Yizo bafethu suppose buda machola diyo kule machola po Mr CEO yase studio bafethu sayephena la ngiyabona kusebusuku la eceleni kwami ngime ngizothi nomnikazi bathi umhleli wawo lomcimbi without much isikhathi bhuti ngisacela uzi-introduce. Sanibona nganza ukuthi angibingelela nayo usakusizwa wenkosi ngidabwa phansi enquthe emadwaleni kwaXaba. Mina ngenza ukuthi angisimuntu ojwayele ukukhuluma kakhulu angisimuntu okhuluma kakhulu. Manje bengizocela nje ukuthi yena lokhu uzumkhitha usibhuda angene udabele ngibuza imibuzo ngimphendule. Okay obvious mfethu yisi isikhathi sakhona lesi so njengoba umhleli kahle bekumele uzi-introduce ukuthi ubani uyini lana so that umbuzo uzoza kahle isho ukuthi uyini. Okay but ake siqale lapha mfowethu njengoba usuthi yena ngiyini mina mfowethu ngu-MC ngumhleli wemicimbi ngi-radio presenter ngusonkondlo kuningi ukuthi ngingakubala kodwa namhlanje sihlangene lana sihlangene ngu-MC ngiphinde futhi ngibe umhleli womcimbi. Okay siyabonga futhi nawo umbuzo ke sisese athi ngithi siku upcoming level amavukani niwabiza ngamavukani ngoshuni ngoMaskandi yabo so ngizobuza i-support futhi manihlela imicimbena kanje nayithola i-support mfowethu njengoba ubona ngiyacabanga sibona isimo sezulu ukuthi kade sinjani emini abantu badela imizi yakwabo efudumele badela ukudla emakhaya bathi bakhetha ukuzohlala nathi lapha kuyishingishane zomoya zimvula nakho konke mfowethu kodwa abantu banqoba ukuthi beze bazohlala nathi lana mfowethu njengoba ubona nje abantu ngivale ngomuntu emnyama yazi mfowethu kunento engifuna abantu beyiqonde ukuthi ngalo msebenzi asizuzi lutho. Number 1 uma umhleli wemicimbi noma u-MC uzuza izitha nento engenasidingo futhi empilweni isikakhulukazi kodwa ngenxa yothando nentshisakalo engaphakathi kithi sigcine sesenze njani na sikwenza ngenkani kangangokuthi mfowethu kukhona inkampani kade sisebenza nayo ebefanele ngabe isihlinzeke ngestage isound i-tracing ne-lighting kodwa ekugcineni mfowethu emva kwemali esesiyikhokhile akukho lutho esilitholile akukho lutho esilizuzile mfowethu njengoba usibona mfowethu sizabalaza sazama ukuthi sibambe lapha sabamba ngempela futhi njengoba ubona sigcwele lana mfowethu ngiyacabanga ukuthi abantu bajabule nami emoyeni wami ngiyacabanga ukuthi futhi angicabangi ngiyazazi ngijabule mfowethu. Okay ngiyakuzwa futhi hayi angesiqamba mangi event ziyahebena futhi la kwenzakala bese kulabo abasupportayo including sifaka nama-artist afikile azokhasa ngoba without ama-artist ababukeli abekho and without ababukeli ama-artist angeke awubone umsebenzi wawo so yini ongayisho kuma-artist nababukeli abafikile ku-event yakho futhi. Okay kodwa ake siqale ngabaculi
lana sinenhlanganisela yabaculi abasuka ko-Force Loaders, abaculi abasuka ko-Soweto, abaculi abasuka ko-Defton, abaculi abasuka ko-Langaville, abaculi bala-eTsakane, bonke baqoke ukuthi beze lana namuhla bezojabulisa abantu, bazi ukuthi angeke bezuze lutho. Mfowethu ngithanda ukubonga kuqala kubaculi ngayo yonke indlela, ngithanda ukubabonga abaculi inkulu into abangenzele yona. Ebese futhi ngithande ukuthi ngibagqugquzele ukuthi bangabusayeka lokho abakwenze kimi bakwenze nakwabanye, baphinde futhi bangayeki ukusebenza ngoba cha eqinisweni lithi ingoma cha ikhona kuleke ngivukayo. Hayi vele kunjalo thina bhuti sintwana mkasi TV sithi hayi siyabonga ukuthi sibiziwe safika kumcimbi wakho omnandi kangaka, sikufisela konke okuhle ngathi kungaba neminye imicimbi kuze 2026 sikufisela konke okuhle bhuti, konke kusazoqhubeka kahle bhuti siyabonga. Tela and Friends Maskandi Experience 2026 confirmed. Angisafuna ukukhuluma kakhulu ngathi asibonane kulo nyaka ozayo, cishe kungenzeka kube izinto zo March ekuqaleni konyaka, angazi ukuthi intani kodwa nje 2026 is confirmed nganza wethu, and kuningi esiza nakho nanoma ngeke ngikhuluma ukuthi kuyobe khona mhlawumbe nobani ngisakhohle kumina lokho kusazi ikhali zami. Ngiyabonga mfowethu, ube nosuku oluhle nawe, ngibonga futhi nentwana yami kasi TV ukuthi bafowethu nikwazi ukufika lana bafowethu, ngiyabonga kakhulu. Okay, hayi bonga thina bhuti bafowethu, ntwana mkasi TV sekashilo wathi it's confirmed na next day kunjalo thina sintwana mkasi TV sohlezi sifika for support bafethu sizolethuza sikudela and Friends musical experience. I think igama linjalo ntwana mkasi TV lena uyazi kacha khona igama le event sesekhona bafethu. Sanibona babukeli kasi TV ntwana yami kasi TV ngibingelela uSkin Sanford mfowapha ngazitha lapha sisemcimbini kadela kudela and Friends bafowethu siyambingelela sibonge nabantu abakwazile ukwamukela umcimbi bahambela umcimbi nabaculi nje wonke umuntu siyacela ukuthi abantu sibeyiphathe kahle ngendlela uDisemba manje siphatheni kahle semakhaya sihambe semakhaya siphephile bafowethu. Hawu Disemba Brenda Sengas, Mashona Baga, Sebenzela Manjetsu, Banebeka. Yizo bafethu sisesekhona kudela and Friends musical experience sabuya bafethu, la eceleni nginobhuti uqeda phuma nayo stage neqembu lakhe ngasidala. Bhuti ngaphandle kokumosha isikhathi ngisacela uzi introduce bhuti. Igama lami ngusomkhoro weqembu iDumbe Abafana Bahle, sidabuka khona eDumbe kuba lisho negama ukuthi iDumbe Abafana Bahle. iDumbe Abafana Bahle, iDumbe Abafana Bahle. Okay, bhuti sikumcimbi, umcimbi lona umcimbi kufika ama-artist amaningi, but ekufikeni kwama-artist amaningi kunabantu ababukele bazosapota. So bengifuna ukubuza bhuti ukuthi makuza kusupport kuhamba kanjani, isupport nayithola kulo mculo? Angeke ngiqaba amanga mfowethu, isupport sayithola kakhulu. Ngikhuluma nje kunengoma esayenza ngonyaka ophelile isamba nogatsheni, ngawuthi lesigcine ngayo kulo mdlalo ethi itho jikelele, yenza kahle kakhulu kuma online, yenza kahle kakhulu nje ku-internet. Leyo ngoma leyo isize iyadlaliswa emsakazweni omkhulu Ukhozi FM. Singasho ukuthi isupport sayithola kakhulu, sayithola. Hayi siyanibongisa bafethu, bese masingabuza ukuthi abafuna ukwazi ngomculo wenu abanye bawuthola kuphi umculo, ukuthi phi inkundla zokuxhumana? Abafisa ukwazi nje ngomculo wethu ukhona kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Igama iDumbe Abafana Bahle ikhona ku-Spotify, ikhona ku-YouTube, wonke ama-download ikhona, zikhona nje zonke ingoma and ziyashisa zishisa ngeke uyisole mlaleli, ngeke uyisole lana kuphekiwe la kakhulu. Okay, hayi siyabonga bhuti, thina sintwana mkasi TV esingakusho sithi sinifisela konke okuhle, ngathi umculo wenu uqhubeke njalo, sifuna ube international ukuthi sibukele ema-TV ule overseas bhuti, konke ngathi ngahamba kahle bhuti. Hayi siyabonga nathi sifiso sethu ukuthi konke ngathi ngahamba kahle. Siyabonga. Hayi siyabonga bafethu, sisesekhona kudela a music experience bafethu, siyabonga bhuti. Hayi siyabonga mfethu. Sharp bafethu, yiza bafethu, suppose kuda machola diyong machola boy bafethu, ngisesekhona. Ngiyangicela bafethu, don't forget to like and subscribe to the channel. It's Mkasi TV bese kuwa wonke umuntu
obukela i-channel. Siyabonga bafethu la eceleni nobhuti uvese wathazini sibuda majola. Nami mfethu ngicela ukuvela kuNtwanami Kasi TV. Nami ngicela uku-interviewa so ngokuthi Ntwanami Kasi TV yalonke artist angeke simvalele ngaphandle futhi siyacela uzi-introduce mfowethu bese uyasho ukuthi uwenzani uyini. Sanibonani okokuqala ngisacela ukuthi nisubscribe i-channel yonke. Ngogama ngumthanda ungamazi ngokuhlala ngihlala khona la eduduze. Okay futhi bese wenza music moon. Wenza music moon futhi. Music engiwenzayo Afropop ushunu wami ngedwa 21 voice masiubiza ngawo. Okay futhi na umbuzo ke uthi umbuzo kule music owenzayo uyayithola i-support uyithola kangakanani and kulabo abakusupportayo futhi yini ongayisho kubo? Support ngiyathola kakhulu ngithola kubalandeli bami ikwatsaduza yonke yangisupporta kakhulu. Ngithanda ukubonga kubo umuntu abangisupportayo cela baqhubeke nabantu abangakwazi ukuthola ingoma zami njengabantwana abancane abazithandayo ngicela ukuthi ngelinye ilanga bazokhona ukufinyelela khona ku Spotify bo YouTube ngelinye ilanga bazofikelela khona. Ngiyabonga. Okay hayi bengisafuna ukubuza ukuthi umusic wakho utholakala laphi but sewushilo Spotify no kulapho phela bese masifuna sisearcha liphi igama umthanda ungamazi igama. Okay futhi siNtwanami Kasi TV thina sithi sikufisela konke okuhle ngathi music wakho ungaqhubekela phambili uthola ama support amaningi futhi sifuna ukubona TV mfethu konke okuhle futhi ukufika e-TV sesibhele unyaka ozayo kulo nyaka ozayo ngiyalithembisa hayi izovela noma kanjani 100%. Okay hayi sabo ushilo bafethu ende shuthi kumele sibukele i-TV because kumele simbonge bafethu ngakhohlwa please supporteni local because why local is letter bafethu sesekhona ku event isapusha Ntwanami Kasi TV ngusibuda majola mina yiso sawonga so Lalela iKasi TV iyo le cothi nibukeleni ni like and comment si on sila. sibonana lona phambi kwenu uthakona sifoto zabathakathi nyana thuba ngomvula umgoqo umntangasinde bafethu silana kwi-Dela and Friends la kunomcimbi la kuthiwa i-Dela and Friends lana njengamanje kuyenzeka kusemva kwami niyabona lapha bakhona base-stage hayi akukho unye engakusho ukumnandi kodwa nje lokho sikubona lana ngathi sizobungaza i-Dela and Friends. Okay futhi na umbuzo ke uphuma e-stage khamba kanjani ngomsebenzi uyayithola support? I-support yona siyayithola ngeke asiyitholi i-support ngoba bakhona abantu nabo bakhona kwabantu lokukhomba ukuthi basuke bezo-support i-support siyayithola kakhulu futhi siyabonga ngoba ningadingi ilanga kuye nizo-support hayi ke mhlawumbe ukuthi sekubuyelwe mina wonke umuntu nje kusapotha wonke umuntu siyabonga futhi i-support siyithola. Okay ke abafuna ukukulandela umculo wakho utholakala kuphi futhi? Yabona yonke umculo kusanzima ngoba umculo wami bengawufake nje bengisalungiselela ukuthi ngikwazi ukutholakala lapha kodwa nje ko-Facebook sikhona cishe uThumba Wasegubheleni ku-Facebook uThumba Wasegubheleni izovela nje uzoyibona akekho umuntu naleli gama cishe siyatholakala ke. Okay hayi uthi on behalf of Ntwanami Kasi TV thina sikufisela konke okuhle ngathi uqhubeke urelease umculo size siwulalele futhi sikufisela konke okuhle futhi Siyabonga kakhulu. Okay hayi siyabonga futhi bafethu hayi akusekho kunye engingakusho bafethu kumnandi la nizobona bafethu nibonile bafethu abantu bafuna ukusifeza woza stories ithi Ntwanami Kasi TV Ntwanami Kasi TV culture khona sisonke bafethu hayi njalo bafethu sekashila isekenya yiso bafethu izobona sibuda majola uMr CEO ilemjito babisa Red Bull bafethu le Ntwanami Kasi TV culture khona the name of the show ngevala manje ngifuna ukuthi siyabonga from kumnikazi we-show osimemile to every interviewer nalo seceleni kwami ngiyambonga noma ngambona eshayisile idea bafethu kumnandi lana engifuna ukusho ukuthi asiqhubekeni sisupporteni local
cause local is selected bafethu. Ngakhohlwa, please like and subscribe. Elami igama uSibuda Majola, the only Majola boy. Ngiyabonga bafowethu. Ntwana yami ngitrabrand yasenkasile Ntwana yami khona tukhona emakasana brand yasenkasi mashona phakathi sebenzile amanjenzi banibeka brand yasenkasi mashona phakathi sebenzile amanjenzi banibeka fike bathulile nami ngazingenela dlulisa mic nami ngifuna ukuzirepela phakamisa ikasi ngifuna ukurepresenta baby ngapopa nami ngiphatha boMandela siyekeni umona mari intwana isebenzile from nowhere to somewhere yogcina lifezekile lona cela ungaminyi bra yami sazophumelela ngoba intwana yami